Nabonun tusim tha ngai dingin kain lim kidave Christmas zong nom ta iman chi diu ka kinemin tunia hin crime story khat na an sai kino hitin hicha ki mu chapang nu hi 1968 kum December tha chon mi izan hampi anatha dan ho amale ama aki phun do zen manin anaumin hi hichi phalaya chama hi kum sombo wa hin alain tuni chana hin vanoi khang thusima dinga chapang mi that hola anasapen ai lole agim nei penin age hezing na lai ni hichi chapang nu hi amin Mary Bell ai in ama hin chapang dang ho atha kyu se elowa mi atha na ami tha ho tho gim na le ha sat na ho cho ama hin avet nu ma a enjoy ma hi kit na lai hi hichi chapang gilo ta anu tu sim hi tunia hi in sei di wa hi in hizi chun achai chan ngai ding in ikitimun channel subscribe nai lo hon zong long sit ta in subscribe ana bol kino hitin share zong ana bol ding in ikitim ve Mary Bell hi May 26 1957 kuma pinga hi in ahingnu anu beti kitinu zong hi kumsom lagu bem hinalai chinaka a cho ama hi no ti cho mikizu hinalai hin hiji ahi doctor so koma achanu cho ama koma kuna ala amang diwa hi ana sei ji a ana thum ji ahi le hiti chun Mary Bell chu ho he thei hong hi tautan anu chula mi hausa ho nungzuya wa le gam chum mun chuma chi le jinga hi ji in achanu chu ve jong ave man pun ada lamat chat jing in hi le achanu chu alung kim thei him ta pu nei china chung chu na chu anu hin achanu chapang cha chu alung thim asup nat keu se elawa physical abuse zong abol jinga khut tha hlauna zong anei jing khat cho hi ni khat jong chu beti hin achanu chu numei khat ko ma hi free tabang deu da na he anamo pi do go chu aso pinu hin agamu do en hiji chun Mary chu in lamin a hin le pui kinin hi hiti ho ji chun Mary jong hi alung thim ki su lo danin akilang tain ama chama su khil ji a ham a hi lo le anu khut nung ham wang agi he chen pun khat ve jong chu window akun ana hi hlain akisu khain chu jong le lo atam ni awal je a overdose a china jong tampi awmin hi hichi thu hi mi ho ta sandan pen cho hi le anu hin achanu hi adei lo monga ama akuna paido ding agut mong na ho akuna abol hin ti na seven abang in sei kit danon achanu hitia a eng bol na ho akuna mi hon attention a hin piu chu adei hi tin jong a sei nei ning sit ta iti ding hamin Mary ama ta in jong ana sei doen kumnga alhin laya kuna anu in ama nu pleda thu lawa pasal to alup khom sa azidan ho jong ana sein hichi thu ho chu a sei do na loadinga hi gi ata anagi kitna hi ja chu a in ko te dang hon I macha ana het pha lo da no hi ni khat chu Mary loi ho aki golpi kumnga bep mama khan hi bas in atar khan apet penin anathi in hichi thil su hi Mary in jong amit ta in anamukinin chunaka a in muna anu in abol na ho zo si ho to ivena hile hitabanga alung akisu sit pia hi change a ti zanum ta mi asu do na hi he do jing thei Mary Bellin mi atha masat pen na masangla hapta khat len mi chu nidang phat dang banglo ta in ahin khumanda na ki khelet 1968 kum May 11 ni in Mary hi kum thumbep pasal chapang khat to aki chimin hichi zo nunga chun chapang pa chu mun sang lai khana kunin a hi thlain nasata in anaki su khain hi anu apate ho chun aki chip nawa hi su khiel ji a accident ji khara hi hiti hin te ti in agelun a hin la Mary hin hichi chapang pa chunga thil su ho chu iti ham ti chin ta ana het kina hi mi hon agin cha dan a sayu cheile hichi chapang jong chu Mary hin window akuna cha sot thla mong hin te ti in a sayu hi azingin police ho komin minu mi thum hi ahongun Mary in achanu niaw cha hin lai ho chu alola me leading agut dan ho chu complain ahong bol kinun hiji chun police hon jong Mary chu aki ho piun phate ta in gi na aneyon anal hada okit tawen hi hechilaya minu thum ho complain bol ho hi police ho chun serious ta in anala o hen lang hile
Mary hi kum chapang cha a hin khusit na hi zat pi hi atolo mai the hi in a hin khu hi lam chum be a ke hi do a mi phata khat zong hung su do mai the hi a hi le 1968 kum May 25 ni in kum li ata pasal chapang Martin Brown kitipa thilung chu koima chen na lo in khat sunga hin aga mudo ki tawin he chi thil su zong hi khulna anei ding zui wa ata asa chunga ima ki su kha na le khut nung amu do lo zeun de lo ta ama le ama asu hil na je akuna su do hin te tin a koyon hi pasal chapang mi ni ma hi he chin mun lama chun thi si le thing si ma ho chom le ding in agawa le honin a hi le he chelai mun achun Martin thilung chu window nu ya ana chu a hin mu do hon hi a thilung ko ma chun dam doi aspirin abom keu khat hi aumin hi cha ko na cha police hon ama hi lo a ha ne wal zina akon overdose a thi hin ti ti azong hi agin mo hi chapang athipa chu athi le achil ho abingin alung hla in hi zong le ata sa chungin akisu kha ana maha I macha mu the om puin hi hitia chu lo chu mi khat to hin ani asa a hilai muna chu a kham je a kizama tho talo pai pai hi le kilomin hi Martin thilong gamudo chapang te ni chun akom avela na tong mi ho chu ako loi honin thil dan ho cha sei pi honin hi le hiti chun mi thi na mun chu mi tampi na hin bom pan ta ve ne hi hichin na tong mi ako ho chun Martin chu ana het kha asaw hin achi sa nidan khat masang la hawa zong chu Martin chu ane theini o a ho wa anapiu a hi dan zong a sei ne hi hichi thil so ve mi pi la chun chapang dang dang tampi zong a zawin hi hola chun Mary Bell le Norma Bell zong a zawani ne hi amani hi alas nem hon ki bang hi zong le amani ima kinai na anei hon a hi di pun alas nem hon ki bang bo a hi hicha hi Mary Bell in chapang pa chu a hlema hichi in muna chu anapuilu na alol amea anatha a hi lam chu police ho hin ana het do lo hi hitia chu Martin atha zawa chu aloi nu Norma chu in muna cha puya athil bol chu anavet sa kit dan hi a hi le che zo chun Mary chu alhai zel kinin Martin ninu komin achin Martin chu akisu kha a na ho a chu thisan ho zong alun dan ho chu aga sei pi na hi le Martin ninu in zong Martin kisu kha na mun lam chu akin theilam penin a hin del ta na hi hichi thil so zo ahung hlung ni ho achun Martin ninu chu Mary le Norma chan ha ta in asu bui hanin Martin thijia ichana hlasiwa anu in Martin chu amis empty ho powin do lo loading thu tampi ana dong hanin hi hizi chun Martin ninu zong chu alung hang do in chapang te ni chu a inuwa ahung ting zong le kot zong anan pi ji tapun hi khatve zong chu Mary hi achi kinin Martin te in kot chu aga kevin Martin nu komin Martin aga hol na lai sen hi hichen Martin nu in zong alung don manin seiding a hepoin Martin chu athi tai ti in anasai pi jeng in hi le Mary chon adon bunin athi ka henai a coffin sunga chu kamunum a hi tin anadon but kinin hi athu sei chu chapang thu sei hi zong le Martin nuwa denga chu ngai ha ma jing ding kha chain adea achapa that chu hechen mei chapang nu chu hi ti hedi di hen lang hi le atha num leu ding hi a hi le hi ti chun a school kaina wa a classroom sunga oza howin class assignment api naw khana hin Mary hin Martin athi a aum dan chat lim chu anaji ikinin akoma chu bottle lim khat zong asemin hechi chu lo chang a hi tin aji kit na lai senin chapang dang zo sin Martin thi he su ke wa hin hi zong le Mary se hin hi che Martin thi dan khel chu anaji kinin hi hi che angain lo bang ta chan a hi jing wangin auza ho chun Mary chu gin mona I macha anei puin Martin thi thu mi sein akona aza mai a hi tin akoi na lai ne hi Mary hin chapang dang dang ho zong a eng bol jingin chan hoi lo chu akinga di puin hi khat ve zong chu hi che Martin thina building lam chu ako kinin a in hing a in kom wa chapang ho ko machan hi chimuna ho mi khat kana tha hi tin asain hi zong le chapang thu sei ti in koiman anata asan povin ananui sat be mun hi 1968 May 26 ni chu Mary kum som lakhat athinna apin ni huain hechini a hin agulnu Norma naute ho chu anabulu kinin
anakina api kinin hi chapang dang ho chunga akhut thlan ho amel set be se panin Norma pa chon Mary chu hunamin a inwa kunin anatha do tai ni hichi aum chan ho hi Mary lungton le aum chan ho cha het saw hi zin gel tho pi be sen wang anei be powin chapang gilo a hinan mi that ding lom lom hi pun ti ti a hi anagelo hi Martin thilong ki bui do zo nung lama chon Mary le agul nu Norma chu anaki bui kin hanin hiya chon Mary in Norma chu anano khumin amai a khut ke pin alu zong anape pin aloi nu mai chang ta chon ama chu mi that hi a to zong mi ka tha kit ngam hi tin anasen e chapang dang hi chithil su mu ho chun Mary chun abol thu hi a aleila zep mai mai hin ti tin agel kit na layun asung lama Mary thil bol theina le athil se bol do ho chu I chana sang hi tam ti ana he do povin hi a hi le mi pi ho chun government komin ki phin na anayun hi chi mi chen na talo in lui ho chu asu se rawa ala ala devin mi thi aum ki ta na lo dia abol devin ki phin na anayun hi hi chi ki phin na lim la ho chun chapang ni hi sign ki choya ding a ki muin khat chu Mary Bell mama a hi kinin hi Martin thina chunga mona nei ama ta hi jong le mi pia kona attention amu te na ding le thil su ho to kinaya aum jing theina dingin ama le ama anaki pilut kinin hi Martin Bron thina phana chu police ho akuna official ta criminal investigation nai jong le doctor so khara kunin amu dan anasei cho hi le he chithil su hi chapang dang khat mama in alol amia a hai sam sa a anatha hi dingin again chat thu asain aji chu mi pi hingsa khut nung sanga chapang khut nung hi newa chule nem zo a hi zin anung ima he to a ha sai ati ne hi Norma so pinu abulu ni mama achun Mary le Norma hin nursery school sungin alut kit hlonin thil imama tampi asuse kit hanin hi azinga school staff ho ahung phanun amun chu ha ta akisu se chu amun he chi chapang te ni chun le khape a thu ki ji anada la honjong amun ale kha chun Martin that chu ke ka hi tia ki sei jong a zawen he jong le police ho chun ima in agel thopi powin preng ki bol mai khat danin ala na layon hi cha amani hi tia avel vela asei do na hon ho hi serious ta in anala o hen lang hile ahung hlung kit dia thil su ding chapang ki that ding hola a khat be ahu do theina layo hi ti chun phat ahung che pe in 31 July ni in Mary le Norma hin kum thum ata pasal chapang khat mama brain hoi kitipai Martin thina in komlang khana hin anathat kin honin hi ti chun hi chi chapang pa chu Mary Bell khonin anathekinin atha zo nu honin chapang pa oya chun alphabet n lim hi blade khanin anasim honin ahin chom khat zo nungin achi kin honin n lim chu m zo in aga khial kin honin Mary Bell hin ba che khat zonga ki choi hi in hiya chun chapang pa sam chu izan ham ache hla pin ahin pi zong I chan ham anache hla pi dan hi chiti lawa chun zong adang dang zong mial se ta ta in mi anathananin mi that chapang te ni zong hi akum hon chapang wal be se na lai a hi zin athu sei han le athil su ho chu akitu asa thei powin hi ji chun mi ho chun hi chi chapang te ni hin hi chan gei lom thil abol sen hon ding lam agin cha ji lo hi amani kum to te dinga athil bol do hon chu mel sia gim nei mong jing a hi chi chapang ani na pa atha zo nu hon chun police hon jong nursery school sunga lekha ki ji a ki koi chu to na mai hiloding a hi ti a hin he do tawin Martin thana akisei do hi adi hung hi ding a hi tin a hin gel pan tawen hi ti chun police ho in amunin mi thani dinga agin mo ho information a hin la khom panun hi ti chun mi ki tha thil so na la hi chi area chapang zo se thu do anayon ahin ve tu na hile chapang ho zo si la chun nomei chapang ni Mary le Norma cho gin mo thei penin ahung do ngalon ta nei Norma cho police hon thu do anei wa chun kicha ta sangin anuin atha anum le zengin police ho thil khol na la a azaw ding chu atha no pia hi detective pa chun Norma chana ko na chun ima serious ta in alapuin to nadana angai tu hi ti chu he in chima bang chun Mary Bell thu do anei na wa jong abe mama ai ki tho do in
hiti chun thu do anei nawa chun Mary hin asain Brian ki thana mun la vela chun kumgit pasal chapang dang khat to Brian chu akichip kamu e ti in asain he chepa hin ba che zong akichoi kamu e ti in asai ben lai na hi Brian thivui nakin anei nawa chun police officer pa chun Mary Bell chan chu gu thimin anave hli jingin amai so ki pa ta uma lo hling ki sama ma dana amai la azu lele ho chu amui ne hi hiji chun police ho chun aloi nu Norma chu thudo anei tha kinun hi zong le amani anaki lep lep hon na lain hinla police ho chun gim ta a hin bol phanun aloi nu Mary Bellin Martin Brown le Brian Howie chunga mel se ta khut alha anatha dan ho zo se chu a hin sei do su ta nei Norma saidanin Mary in heche chapang te ni atha akum thlom chopa ata sa kisan a thla dan ho chu akepa pi a ain zoi mama hi dan ho zong asei nei hiti chun phat chom khat chung chu Mary le Norma hi mi that a hi tin akingo tu tu honin a hi le heche hin Norma nu le pa zong ahung ding do honin Mary chu mi that a hi tin ngo na a hin nei hlon ta nei aji chu amaho in sung mi ta aloi nu Norma so pi ho jing chunga zong khut ana thla hi in Norma in chitabang bolpun ti in asei honi nei hiti chun December 17 ni in Norma Bell chu mi thana case akunin a ong thol ta in Mary Bell wang chu kumthling lo pasal chapang mi ni mel seta ki thana chunga mona achan tawin achung thu kunin anaki seita nei athu ki tan akunin ama hi alung bukim lo alung kisu lo a hi tin ngo na zong akinein court judge Mr. Justice ko sangin asain Mary Bell hi chapang dang ho dinga tizat ta din mun a hi ta ji le alung kiwa thim a hi je in ti in len ke sera St. Helens muna Red Bank Secure Unit na tingin ana sol tawen hi Mary Bell chu mi that hi ti a ke do zowa amazong anup thla zo nung chun press lama konin jong attention a hin ha mu mama jengin alung ki su lo na le hi chan ge ahung hlun theina thil phalo hi chan a hin bol do lo na thei a hingu anu ma chun Mary thu press ho komin asai ji in sum aza aza anakila ji ne hi chicha na chun jong aphat sa nai puin Mary in school akai laya anasut lekha ho ki sat jong sumin anaki zu na lai sen ne hi kumthling lo chapang khat hunama ata sa nasan azu sa mi phalo ta sim do a kum som lakhat apha be ma chapang kho hello mi ni zen atha na thei chan hil asu do a cha kona public attention le sumle pai hol na anei kin na lai sel wang hi mi nu hi na a hlen lel keu se elawa da ta khat choi hi a hi le Mary chu song kula ki koi he tain 1977 kum September tha chun Moore Court prisoner kunin ahung jam do kinin public headline in ahung pangkinin hi he zong le manin ana pai kinin hi ji chun songkul om na a masanga ammu ngai ji ni eding ima hi hen thil za chom chom privilege ki pe ho chu ni som ni legi sunga dingin anala api ki tawen hi athil bol do ho hi chon sit na le crime lin ta hi zong le ama jing zong kumthling lo chapang hi zin gim ta le mel se ta in wang ana bol pu vin hi kum som la ni sung kul za chom choma om zo nungin Mary Bell chu thla to in ana umin he che hin kum som ni la thum ana leng ta na hi hia hin ama ading mongin a hi na a identity hi anonymous ti chu ake helawa ake sel gu pi thei na din zong ake phal pin media hole midang dang a hin bulu thei mi ho akona ake hu do na dinga hi ki bol pi hi zela kona ahung ki thla do zo nung kumli zo nungin chanu khat anein apa hi koi a hi wang ake sei pun hi zong le ama le achanu se se akiwa honin achen na lui a in lam wa cheng dingin anachi in hi zong le choa mi ho chun ala owa ahung chen kit ding ana phal pi po ni hi Mary identity chu mi het loading in ki koi gu hi zong le Mary hin ama hin khothusima konin ala in lekha asunin hichi ho chu azu in sumle pai anaki holin hi hichi athil bol chu agam government in adei hi in hi je chun UK gam sunga hichi lekha bu chu kizu thailo ding ti in ana kha pi go na hi Mary Bell chanu identity jong chu kum som lagit a hi chana dinga ki sel gu ding a hi in a hin la 2003 kum May 21 ni in Mary Bell in
code aki enawin zona ana changin amale achanu identity chu ahin kholum ke hona aki koya aki share gu pi diin UK government in no pi na ananayun anasu sawbe pi tawane hi hechi UK khang thusima de nga jong ama sape na hi in agammi identity khat hin kholum ke adinga aven bit piu khanai le wahi in Mary Bell order kitina noin Mary le achanu identity chu ana sel tu mun ana ven bit piu ne hi 2009 kumin kho hello chapang ana that Mary Bell chu mi pi ahung hitan kumsom nga masanga aman ana boldo athil mel seta akhut ta kho hello chapang ana thana thil si ho akunin adi lama alam hil theiding tu le cha jong anei ta nei to hi Mary Bell hi hoilai pena ham tiwang koi machan 100% sure ta in hepoin government in amale achanu identity aven tumna order kilhana ji pena hi mi hon a head over asai do ngamlo jong himai thein tin athi zo tiang wangle ama thusim hi ichan hama hong ke do be ki te ding gin cha na umin hi Mary Bell hin akhut ta in mi anathat hen lang mona nei lo chapang chungin thisan anasu te jong le anu phat lo na ji akona chapang cha ahi akun bol gim le bol se na ahin tua honama ta sa azu sa lunggel gen theina za chum ahin tu to ahi jin agam government in ama dingin second chance anapi in ahin khunu kha alam akum ahung tam lamin wang ain sungmi acha atu te hoto kipa ta in amang tai nei ahile ai ho gel dana hi tabang tul that chu ato dong zuya go na pi dinga pha isa vem ahi lo le ngaidam chang dinga lo ma hi iti vem ilunggelo comment section lama ahin share thei wa hin tune ding ni chan chu hin din video share ding anai po witin video kina ki mukit ding in bonon stay safe and stay blessed.